Насаат Кейджи тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Hurmatly musulman bir tuğanın peygamberge bir salavat aytsak, bir hadiske toxtalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Mace vel Hakim özünün kitabında çıkargan, İmam Albani sahih kitabında çıkargan bu sahih hadis an Abdullah ibn Umar. Hazreti Umar'ın balası Abdullah'dan köngül bir hurmatly musulman bir tuğan. Allah Teala Hazreti Umar'dan da oğlu Abdullah'dan da razı olsun. Hazreti Umar'ın balası Abdullah Peygamberden bu hadisi bizge jetkizet. Kale akbala aleyna Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bi vecihihi. Abdullah aytat Peygamber yüzü menen bizge yüz döndü deydi. Peygamber sahabalarga yüzü menen yüz döndü. Fakal mundaydı. Ya ma'şeral muhacirin. O Mekke'den din için özünün Mekke'nin yerini taştab Madinaga köçüp gelgen musulmanlar dedi. Hamsun iza ubtulitum bihinne. 5 nerse var. 5 nerse menen sınalıp kalsaňar ve a'udhu billahi en tudrikuhun. Kuday Taala silerdi oşol 5 nersege duuşar bolup kaludan saktasın. Allah'ın 5 sırası var. O muhacirler Mekke'de kelgenler. Bирок Kudayım silerdi oşol künge jetkizmesin dedi. Andan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşo 5 nerseden Kuday silerdi saktasın degen emne eken? Birincisi minha lem tazharil fahişatu fi kavmin قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون ولو جاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Birincisi lem tazhar el fahişatu. Birincisi kaysi bir kavimde fahişe degeni nikesiz kumarını kandıruu, aram yol menen zina kıluu, erkek menen erkek, ayal menen ayal aram yolga baruu. Kumarın aram yol menen kandıruu payda olsa, soykuluk açık aykın bolsa, kaysi bir kavimde hatta yu'linu al payda olup ölmez, elan kılıp kalsa ana, jariya kılıp kalsa, açık aykın kılıp kalsa, reklam alıp kalsa, kavim bari bilet. Kaysi yerde buzukluk var, kaysi yerde aram iş var. Bu açık aykın jariya olup kalsa, illa fasha fihim at-ta'un al kavimga ta'un degen uşunda bir oru, şuma orusu tarkalat. وَلَوْ جَعَلَّتِ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمِ الَّذ۪ينَ مَضَوْا Alardın ötkön jet atası körbögön orularga çalıgat deydi. Bizden ata babamız spit degen doktu bile. Siflis degen doktu bile. Kaysi bir kavimde açık aykın soykuluk, aram yol menen kumarın kandıruu payda olup, anı jariya kılıp kalsalar, al kavimde ata babası körbögön orular tarkalat deydi. Birincisi. İkincisi. وَلَمْ يَنْقُصُوا مِلْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةُ الْمَؤُونَ وَجَوْرُ السُّلْطَانَ عَلَيْهِمْ. Kaysi bir kavim ekin. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ Tarazıdan aldasa, ölçemden aldasa, metrden aldasa bir kavimde bolup jetat bu. Kaysi bir kavim satkan nerseni tarazıdan, ölçööden alday turgan bolsa, illa uhuzu bisinin, alarga uşunday oor kırgakçılık kaat jılдар kelet. Wa şiddetul mauna ekonomik kriz deymiz. Wa jawrus sultan alarga merimdүүлük kılbagan jaman padişanın aslında kalat. Lekin kaysi bir kavim tarazıdan aldagan taştabasa, ölçööden aldagan taştabay turgan bolsa, al adamlarga oor kıyın kurgakçılık jılдар kele beret. Üçüncüsü, وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ قَطْرًا مِنَ السَّمَاءِ Kaysi bir kavim bayları zeketin vermese, kolunda barlar, kolunda yok jetim jesirlerge Allah moyundan mildet kılgan 40'tan 1 zeketin vermese, 40 koydan yılına bir kozunu çıkarmasa, 30 uyudan bir yılda bir yıl yaşar torpağın vermese, 5 tövesi var adam bir koy zeketin vermese,
$2000 акчасы кажетинен ташкары сакталып турган адам жылына bir жолу $50 чыгарып жетим жесирге бербесе, кайсы бир коомдун байлары зекетин бербесе, Аллах Таала аларга эмне кылат экен? Илля муни'у катран минас сама, асмандан келген жамгырларды Аллах тосуп коёт. Валаулал бахаим лам юмтару, эгер айвандар болбогондо, койлор, уйлар, жылкылар болбогондо, Аллах дейт, зекет бербеген коомго бир тамчы да жамгыр бермек эмесмит дейт. Бизде жамгырлар жаап жатса жыргап, "О, Кудайым бер" дейт. Сенин көп ибадат кылганыңнан, истигфар тоба кылганыңнан эмес экен ал. Эгер ошол коомдо айвандар болбогондо дейт, зекет бербеген коомго Аллах асмандан бир тамчы да жамгыр бермек эмес дейт. Андан кийин урматтуу мусулман бир тууган, 5-си, кайсы бир коом Аллага берген уадасында, Алланын дининде, пайгамбар көрсөткөн дининде, Алланын китеби менен, пайгамбардын сүннөтү менен өкүм чыгарбаса, Алланын өкүмүнө баш ийбесе, пайгамбардын көрсөткөн жолуна баш ийбесе, ал коомго Аллах табарак ва таала ва жаала бa'сахum байнахум, өз ара бири-бириге душман болот дейт. Бири-бириге душман болот. Андан кийин коомдо өзү бири-бириге душман болгон кезде Аллах Таала булардан болбогон башка бир коом келет да, булардын мекениндеги, мамлекетиндеги байлыктарын сыртка ташып кетет дейт. Кайсы бир коом Аллага берген, пайгамбарга берген дининде, уадасында бекем болбосо, алар өздөрү менен өздөрү кырылыша берет. Алардан болбогон башкалар сырттан келип, алардын байлыктарын сыртка ташып кетет.